Kwadhi mbele Nyakuram Gajwang jaloso helo piny owacho Isaac Mwaura wacho ni chenro mar kelo kwe piny mar Haiti ok dhi rochore kaluwore kod chenro mar piny Amerka weyo chiwo sir ne chenro ma kamago. Wacho ni kelo kwe e piny Haiti en chenro ma osir kod agulu mar omenda kaluwruok pinje piny mangima mong'ere kaka UN Trust Fund ma pod nitiere kod omenda maromo mar dhi nyime kod chenro mar chiwo sir kod kelo kwe ne pinyno. Bende omedo ni pinje kaka Switzerland oikore mar medo chiwo sir ne chenro ma kamago magitimore bang' piny Amerka weyo chiwo sir mar omenda ne chenro mar kelo kwe e piny mar Haiti. Hilo sio jambo ambalo linatudhuru zaidi kwa mambo kama haya, kwa sababu ndugu yangu nikumbuka kwamba kuna mfuko wa fedha ambao umewekwa na Umoja wa Mataifa, UN Trust Fund ya mambo haya ya Haiti, na kwa hivyo hili jambo lote linafanyika kwa muungano wa mataifa mbalimbali, sio tu Marekani peke yake. Uswizi wako tayari kuja kusaidia pale. Tumekuwa na mazungumzo na tutaendelea kuwa na mazungumzo na nchi zingine ili tuweze kukiri na kesi ambayo inatokana na uamuzi huo wa urais wa Marekani wa Donald Trump. Kwa hivyo tuna pesa za kutosha kuendelea na hii mission ya Haiti mpaka mwezi wa Septemba mwaka 2025. Na tunatumainia kwamba tunaposonga mbele kwamba mfuko huu wa fedha utakuwa una fedha zake za kujitosha ndipo tusikuwe na matukio kama haya. Kwa hivyo hamna shida yoyote. Tuko salama kama nchi ukisha kwamba hii mission ya Haiti inaendelea.